بولتنا کردی جوریت نیوز یوار باش تماشاوان هجا و دست بیک بولتنا مدام هرن سرنوچه لگندوار کوبانی پفچون و دیتنا 305 ترمین کشتین داعش دی یک گورستان کدا شرو پفچون تلتمر و سرکانی دقوما و کشتنا سو 7 شتیان و لشگرین ترک ولاتی کی کرد لعفینه لسر سینور دکجه لشنگال هفگرتن ناو نتوی بارگهین داعش آرمانج دکه و لپاریس سروک فرانسا شانده که پیشمرگه پیشوازید که لکوبانی نوچه گیهان مدا دیار کرن کود دان سبه ساعت دد شوادن دا لانیا باشوری باجیج گندن سبت تا سرایها حسن شردن افبرا هیزن برکان الفورات و چاتین رخصنا داعش دا قومه هر وسانو چه گیهان مدا زانین کود وان پفچونان دا فروکین هفگرتن ناو نتوی بارگه هین چاتین لگند سبت و دردورا سوامع سرین توباران کرن و دا انجام دا هجمارک چاتین هاتن کشتن نواندا نوچه نیای پگه دیار کرد که کومنچتا داعش دو ایواری لباشوری کوبانی ایریشک برفره دای دست بکرن و شرکی دجوار دست کرن. نواندا دست نشان کرد که در پفچنان حتی نها هند دوما 22 چتا هاتن کشتن. ایریشن لهمبری گنده قلحیده گنده سبتا عربان و ریبند دجلا هاتل درخستن. ده پفچنین که ده ساعت شفا پر دجوار دابون و هنجی بردوام دکن حتی نها قاسی هاتی زلال کرن 22 اندام چتایان هاتن کشتن. ده پشتی نیورو 15 کامیون آلیکاریان کج آلی شارداری نافچه بیرسوزی آرها و نافچه اگدنز آمرسینی و هاتبون شاندن ده دری سینور مرشد پینار در باسی باجار کوبانی هاتن کرن. ج کامیون آلیکاریان نه کامیون ج آلی شارداری اگدنز و 6 جیج شارداری پیرسوزی و هاتن شاندن. که هر کامیونه که ده که مرسینی هاتبو 20 تن اندنجی بیر سوزی هاتبون جی 16 تن آلیکاری هیا جناواجی 3 کامیون سبزه 2 آرد 1 آو 1 درمان 1 پیداوین دبستانان 3 پیداوین جبو کامپه که لحری میتین آمده کرن هر وحاج پیداوین مینا ساوار برنج زیت شکر و هود پکته لگند ترمکی باشوری کوبانی گورستانک جسد و 5 لاشن چتین داعش و حتی دیتن و همولاتین کوبانی راضی نبون که او ترمانا وان چتیان لزمین وان ورن وشارتن ولاتین گند ترمک گیلین خواه لباره و بریه کانتونا کوبانی کرن که گورستانک جسد و 5 ترمینین چتین داعش پیکته حتی دیتن و دوج زمین وان ور دور خستن و لدورک دور ور وشارتن لگوری چالاکوانان که هین هجماره کردن جوان گورستان در دورا باجار کوبانی هات دیتن و دوه چاره سریک ور دیتن جبر که هبونا وان آنوا گورستانان دوه که نخوشی بلاف بکه. بله تماشاوان هجا بو زانیاری بیتر امنها برای خبردن کوبانی و جویداری زارا مستو سرنویسی مالپارا ولاتی لگلمه که اگزارت بخیراتی وی بولتنه دیتنا 305 ترمن لاشن داعش لنزیکی باشوری کوبانی گلو اونا چاوانا بلاف بونه اونا دهندر بنا آخید هاتنا و شارتن آنگلو لدران بلاف کرینه شباش اطلاف جبوتا و تماشاوانان براستی از 305 لاش باگره عرض هاتی کولاندن باشور گنده ترمک به کیلومتر او گنده ترمک دکوه و 5 متروی باشور گنده ترمک هاتی و شارتن او باگره هاتی کولاندن و عرض خستنا بن آخیل خلقنا رازبون قدر براستی زرد تأثیرك معنوي هي الثروان وهناك شيء وقت
ترموان هنکان زاب گنده هاتی و شارتنه اوانا باجیر و گنده در دور ترمک هاتنه توپرن و خستنه وزاره و بلکی مقابرنه دنجی هبن لجنادین و لبندادین و بتابی دهان لاشه لشکرین داعش الكوماني بن انقاض هيا وخلق غازنجي خاتيه وخاصة هافينته وبحوزتي براسي وقت افراقي هنا مختص در باس و ابلاشانا جبینی انقاضا درخن و پاپش بکن باجیر و گندان. بله که زارا هنک چالاکوان را گهاندن که هجمار جسیسی دو پینجه لاشی بهتره. گلو گشکی لوی جی کمبونه آنهین کمکوژی دن آن گرستان دن لدور دن جهانه. براسين الدفار نجي هنا كان اوانا الجند يعني الكلاكا جند ترمك كان سيسدو بنجا شاطنا ولجينا ديجي هاتنا بشاطنا يعني او قبل سري سيسدو بنجا لاشيه بباغري هاتي كولاندنا بجيجي الكلاك هاف وردا خصني كي عرض سر دور خصنا ابي نجي رازي من خلقه و خلقه خاص حکومت کنترل انو جداره ابلاشانا ببین جیاتیکین چارک دین ببینن ولدین دیجی و وقت ببی شکلی هر براستی اجبر افشار چه بی شرکی گله کی تجوار بو کوبانی شش ماه دریش که بحین ها بردوام در دور کوبانی یعنی کشتی داعش گلک بون اجبر وقت شر گرام بو ارشی ازمانی جی هبون جوهجی افیم و گلک دفر دیجی هب بله که اکزدارا متخواست دوی داویده تشتگی دنش تناس بکم گلو هبون وان ترمانا و نبی جیه بلاوبون نخواشیان لدورین کوبانی رایدارین کانتونا کوبانی لسرویه که چید بیجن بجیشکن کوبانی چید بیجن بله براستی افجی مترسین رجام خلق کوبانی یک صدمه بلکی هنک ناقضن وگرن کوبانی اوه انه قال لك خاصه كوهافيجي وقال لك نخشي ورن تشكرن خيل يعني وقت او حيواناتي هنا بلابي الهدر كوباني قال لك لاش خارنا يعني او خطر كيتشكن وقت بسكو كوشت يعني قال لك لاش هاتنا خارنا ونها وقت بلديجي بتري فترة طويلة ربو قال لك كشتنيان دور خستن وقت اطباء تاكيد كان انه خطر هذا وجعلوا خفا ادارات كوباني او تاكيد كان وبالتالي جارك بانكريا وقت فرق مختص هبن ودرباس بن طالبن اليكاري وكان وتبي ادارات كوباني نج علي خفا يعني باجير فاقشي دكه براسي لاشا فرن باجار سير بخي خرابيات دبن خانيه الوشيده قال لك لاشنا وجينا بنجي تركبه وباجي متسني خلقه بله جکوبانی سرنویس مالپرا ولاتی زارامستو گلکس پاس بو بشدریوا ده خویانیه که دا هاتا گوتن که ده به شبل گنده تلحیف و یه تلتمره ده انجام شروع پفشینان ده دنابرا شروان یپگه و چکدارن داعش دا 25 چکدارن داعش هاتن کشتن و 4 شروان یپگه جی شهید بون. ده دوامی برخوادانی آن ده خویانیه ده هاتا را گهاندن که چکدارن داعش ده به شب ایریشی گنده تلخنزیره یه سریکانیه کرن و ده انجام برسفدانی شروانان دا 4 چکدار هاتن کشتن 4 جی بریندار بونه. یا پگه هر وها دازانین که هیزن وان ده به شب لگند غزیلا یا لباشوری تلحمیس ایریشی داعش کرنه و 6 چکدار کشتنه. شروانین یا پگه شوادن لگند مناجیر بسریکانی و لباشوری تلحمیس لهمبری چتاین چالاکیه کل درخست. دنجام چالاکیه دا کیمانی 7 چتا هاتن کشتن. ناوان دا چاپامنی جهلا خواه آیا پگه تکلداری مجاره دا دمال پرا خویا فرمی آیا پگه دا خویانی اک واشاند و گوت که هیزن وان شوادن لنزیکی گنده مناجیر اگریدای سریکانیه لهمبری کومین چکدارن ایری شکل دار خست. پشت ایریشا که کومین چتا یین لقادا گرفتون به جه ببون هاتن آرمانش کرن. پفشونه کی دم کرد هاتا جین کرن در ایریش و پفشونن هاتی جین کرن که به قاسی هاتی زلال کرن که مانی 5 اندام چتاین داعش هاتن کشتن. ارتشا ترک ولاتی بناو عبدو شعبان لسر سینور دنابرا نافچه بلبل آباکوری کردستان دا کشت. ارتش ترکی ولاتی بناو عبدو شعبان حسن جه گنده میدان که نافچه شرا
لسر سینور نافچه بلبله و باکوری کردستان دما کو هول دا سینور در باس بکه گل باران کرن ده انجام ده جیانا خوش دست دا. چافکانیان جه گنده بایی که دیار کرن که هیزن پاراستنا سینور این ترک لسر سینور باکوری کردستان شوادن ده ساعت 23 ایواره عبد و شعبان گل باران کرن و ده انجام ده جیانا خوش دست دایه. چافکانیان گوتن که جنازه عبدو ده نخوشخانه بازار کلس ای باکوری کردستان دایه. بریا دمکه دسته کاروبار جواکی یا بسر کانتون عفرینه بریارک درخست و چه آلیکاری در باسی حریم عفرینه ببه دوی جسدی 10 وره بشارتن ده هندر عنبارین کانتون دا کو آلیکاری روش آوارته بکه. لی اف بریار هاتا پوشکرن پشتی کو ولاتیان اف یک شرمزاد کرد و لسر وی بابت سروکا دسته کاروبار جواکی جئوریت نیوز را هلوست خانیشان کرد. قرارك مارستون قراري سديدها جمعيات لجمع خو باحتفاظ كان بمستودعات الخوضة في حالة طوارئ نزوح كتشيبي أم عائلاته بشين جمعنا يعني كونبن تغطياكن يعني بس لي إنه فقط أم زونبن بطمنن إنه في نسبتي إغاثة سديدها هي قام كونبن حالة نزوح كتشيبي أم تغطيابكن فقط أما وكده جمعيات يعني بخون هم أني خوشكر سرويتشتي گوتن یعنی سدیدها پرند کنه ام سدی 20 زیاتر جی ام کنن جمع خو احتیاطی بینن جبر و ماگول سدیدها هند کنه یعنی و قراره کمکتبی غاسه ماکشون ماگو بشكل كي طوعي يعني صديق بيسنة قسنة قتشالة مهم احتياطي كملوا الجمع هابه في حال جرزوح كتشيبي هم كون بن تغطية بكن دسبيك بري في صالك يعني بلكي مروتينك هابي يعني دتشين أصايشو دوتن هيئة ودتشين مكتب إغاثة جمعيات ماروتن أم يعني هنيكي عرقلة دبي درنگ دبي دار دبي بروي ما جوان رو سيستم كنو تشيكر كشتيوه او سيستماجي قوتاني هر المكتب خبر بده المكتب ايكي هر الناحيو كي توزيع كان مكتب تنظيمي كجوارة تشيدكي وتوجيهي ناحيو دكي مشكلة إغاثة يعني حتى نها وك حكمات ما يعني وك مكتب إغاثة ما بت منظمات او ناكرية تواصل ناكري لي وفد ما خسرية ديمقراطية ريفابري بداري دگاری خو در ودا پر تواصل کرد با منظمات رو در رو جو داره درجی گودن گو حسالر داره هیچ جوان رازات شروع کردن و پر منظمات جسوس دا گو کنه بن آلیکاری مفدره بکن جمع ما ده مخيم تشكرن مخيم روبار ومخيم ميدان أكباز مخيم ميدان أكباز كسنا كته مخيم روبار تنت دورا 5 عائلة نهات دايه جوالي جمعيات دو يعني تغطية دبه لدو داره دو پر مشكلة هن پر سريك هن تغطية يعني تغطية پر ضعيفة ده لبایتخت هریما کردستان لحولیری ولاتیه کی جکرن روز آوا و دما کل سر کار خبو لسر آواهی که کتخار و جیان خوش دستا جهاد عبدالرزاق کینه ج گندوار بازار درباسیه و دما کو کار خل آواهی که لحولیری دکر لسر آواهی کتخار و جیان خوش دستا و لگوری نوچگیهان ما ایرو ده ترموی به وگوهستن بو بازار درباسیه دا کو لگند عصامی آن عظامیه به آخرن لحسكه وبيشتي هردو تاقين خوكوجي هيزن آسایش کتن روش آمده باشی ادا و تاقين کردی بهتر هاتن کنترل کرن هر واهین بریار نو درباری پاراستنا باجر جهل ناوند آسایش و هاتن استاندن در راپورا همان جزیره دا آگاهین بهتر هم تماشا بکن پشتی و بویرا خمگین آنگو کمکوژی نوروزی لحسكه مجارا و کولینان درباری هردو تاقینان روزانه تنکرن و هر وها حاضرین پاراستن جعالی اسایشان و زیده بویه. به تایبت لطاقین کردان ینگو دبن کنترول اسایش روز آواده یه. ام وک اسایشی حسگی وک هم اسایشی روز آوا حاضری همش یاربون عمله ام هانا کتبایی کار دکن ام مبلیار هانا که داده هاتی استندن جبوت تفجر موتور الهندري باجاري حسگی قدغه کرن حتی مکیده و حمو تاخي وري مداخلي فرعي هنغو درباز بن هندري تاخي ايغو بن كنترول اداره خصوصيه ديمقراطي ما قشا قرتنه وهنك مدل دوره نافندا وسازيا ما قشي ما موزي تشيكرنا
ده همان مجاره ده بریار جهل حکومت ریوبریا خوسر هبو کوچالاکی انگرسایی لکولانان ده دمین پیش ده قد خبن آنجی چه چالاکی انگو هبن پیوسته گو اسایش جه های دار بن برياري نهاتي سندنج حكومة خصيلة ديمقراطية لكانتونا جزيري جبو قد خكرنا تجمعات وكم كرنا ملت الحردري إلا بالخصاص أسايشين أم ليفينج ملتي ما كوم نبن حفلة بن يا تشنين منظمات معينة هنا بين رخصة بكن جا أسايشين إجبر أركا باراستني تي خواسن جا أسايشي وسر ساكن في وقت يعني ده أم جبولو أم تنبيه دكن أبيا أم خوستك مج حموم التي مي تجمعات شنكن برخصة أسايشة جبوی پاراستنه بهتر ریوبریا اسایشان بانگا هشیاری جی خلکن باجر بردکه هر وها ریوبریا اسایشان تکز دکه گو الیکاریا ملت به اسایشان را پر گرینگه ددما گو هر کس آرمانجا جه تروری را خوستك مجملات وشقلي ماني الباجاري حسكي وقت ميام دي بيجن ام شياربون جملتي خد خوازن واليكاري كمرة بكن جالي دي فانشتي جوانا نهد بوك حاضريا فان باراستني قلت الدورة ملات ومدارس وان ودور نافندا او جي اليكار مرة بمعلوماتي قد بينين كارم مساعدة بمر بكن دو وقتي بدي علمتي اسايشي بكن بوم كارم سرب ساكنن تزانین گو ارکه پاراستنه هر دمه جه اسایشان تخستن جبرویه که هم بریار نو بتایبت لباجار حسکه هاتن استاندن نمازه خلکن سویل لباجر دبینن گو پیوسته هشیاری هبه دوی دما هستیار ده ومن جزیری اورینت نیوز حسکه هەلبژارتنên şaredariyên kantona Cezîrê deng vedanên cor bi cor li pey xwe peyda kir. Her wiha çend rêxistin û saziyên civaka sivîl kampanyek ji bo danasîna hilbijartinan wê bi rêve bibin li Serêkaniyê û bi vexwandinekê ji rêxistina Partiya Yeketiya Demokrata Kurd li Sûrî semînarek li ser vê mijarê hat larxistin. Agahiyên bêtir li ba Azad Boşokanî em temaşa bikin. هلبجارتن و پرنسیپین آزادی و زلالی و رواتیا وی مجارا کمپانیک هفبش دنافبرا چند سازی و رخصنین جواکا سویل لحریما جزیره لبارگاه پارتیا یکتیا دموکراتا کرد لسریکانیه سمینارک گوتبیجی هاتل دارخصن و تیده رولا آلاوین راگهاندنه ده پروسه هلبجارتنان هات رونی کرن و گرنگیا هبونا وی وک آلیکار و چافدیر و پروسیره جاركي با آلاوي راگهاندنه يگو با آگاهية بگهينن ولاتية وكو أزمونا قول روجافاي كردستان چيبو سفارتي البجارتنه گو چيبون براستي راگهاندن نگياوي آستا گو امبيشن جي تيخوستن تايبت روجمواني گو روجافاي كردستان دجي دكاره دريا شوپاندنا هالبجارتنا لسر گلك مجار سركه بسكن دريا وا مجارار كاري چاندا هالبجارتنا بدناسين بخلكي دريا وا مجارار دكاره خوشيك ولاتيان تيخ وي صورته هالبجارتن شنه هلبجارتنین شهرداری یک کانتونا جزیره مجارک سرکبو دو گوتوبیجن و سمیناری ده هروها خالن زاگونی و پراکتیکی هات زمان و کماسی و چاکیا و هلبجارتنه دو چارچوفیا و کمپانیه ده بو يعني براسي قال جواب بيوانا بريدانا بون هلبجارتنه سيزده عداري ده يك جواب بيوانا مثلا بيجم دوي براليا سياسي هبه دوي بارتي سياسي كاربن بشدار بو ملي مخابن دوي شباط ده هات راگهاندن بون هلبجارتنه سيزده عداري مثلا چافديري زاگوني هلبجارتنه ده هلبجارتنا ده نخ يابون به پروسيس چافديريا هلبجارتنا يچرنگي بو یک فاکتورن آزادی و رواتی و زلالیا هلبجارتنان باندورو هبونا سازیان جواکا سویله لگلو جنگها جواکه گهای آستا کو هلبجارتن لگوری بیوان ناف دولتی به فيك طبيعي انه كيماني في حركه هبه او في كاري هبه حالنا يعني مناخذ انه ابو كيماني استمرار امو خود بينن وك سازي جواكا سيفيل ام تشلو تدخل بكن دفا مواضيع دفا قضايا دفا بسكريكا انه ام جانب ايجابي تيد موضحين وجانب سلبي ام تيد تلافي بكن حرب تجربه ديمقراطي بهالبجارتنان تين بيفاندن و آزادي و زلالي و رواتيا هالبجارتنان گرنگا وك هبوناوي هروها ديمقراطي بونا جواكي وك آواهيكي گرك با آوايكي درست و خورد بيلي کرن آزاد وشوکانی اورینت نیوز سرکانی شپیلا پیشروجا کرد لسوری داخوینک درخست و تیدا هجمارک بریار دای خستن ده راپورا بیدا آگاهین بیتر ام تماشا
فكري شپیلا پیشروج یکو بخوینا سرکرده وی مشعل تمو هاتیه آوا کرن مترسیه دکه ناف رژیمه و شبیحین وی ین به سرکردان و تین ناس کرن. بریدمکه پارتیک به ناو پارتیا پیشروج آ کرد لسوریه جهیلا کسین کوج شپیلا ما هاتن بدور خستن هات را گهاندن وان لسر کانال اورینت نیوز درو کرن و خواستن کوری شهید مشعل تمو به آوای کی نباش خویا بکن. ام دوی دمه ده دراغینن کو ام مجبورن کو دا خویانیه که بلاف بکن و برسوا جیان عمر و سیامند حاجو بدن و جبوک ام راستیه بیجن ام ایوان چند بندان براغینن. سیامند حاجو، جیان عمر، ریزان شیخ موس، خربی حسو و عبدالسلام عثمان جشپیلا پیشروج دروجا 21 هیواد دهان سالا 2014 ده هاتن بدور خستن. ام تکز دکن کو کاروان کسان دکوه بن خزمتا رژیما اسد و ده همان دمه ده ام دزانن کو رژیما سوری مشعل تمو کشتیه. ایریش کرنا پارتین کردی و سروک هرما کردستان بریز مسعود برزانی مجارک نای قبول کرن جبرکو اویک نکار شپیلا میا. هروها ام لسر هر کارکی لشکری لدفرین کردی لسوریه دبن ناوی پارتیا سیامند حاجو ریزان شیخ موس و جیان عمر ده نبر پرسیارن و تکلین ما به یکی را تننه. بله تماشاوان هجا درباره راوستاندن لسر مجارا شپیلا پیشروج آنها هم برای خوابدن دیری که وجوه داره بریز فادی مرعی بر پرس راگیهاندن شپیلا پیشروج لگل میه که فادی تبخیراتی وی بولتنه شپیلا پیشروج چه پلان لپیشوه هیا داکو پشتی و هوقا سال کسی نوک جیان عمر و ریزان شیخ موس دوری کار بخن سلاف اشترى سلاف شكسي قهدار ريزو احتراما ما شهيد كردو كردستاني را بله براستيك فترة داويدا دهات ناس كرن وك مكتبة شبيلا بيشاروج يا كردي لسوريا ده مكتبون پشتی دان و ستاندنی ما هر دو مكتبة براستي فترة كدريش بيرا دريش كر ام جهان اتفاقي كي انه ام هر دو مكتب خطيخن يك بقرار بالأغلبية من مكتب العلاقات العامة براستي بشتي قرار مكتب العلاقات العامة دركت بالإجماع ما دعوة اجتماعك جواتك فرح كر منطقة قركيلكي ما اجتماع جواتا فرح شكر بينجي مها حفتادة 2014 هذا بله منظمات شپیله گش حاضر بون جدیرکه جگرکلگه جقامشلو جتربسپیه جعموده جد سريكانية باستثناء منظمة كوباني وعفرين وتنتظانن انه او وضعها هذا سرواني نكاربون حاضر بن او جد رياس سكايبيرا بمرا حاضر بون ومشاركة جواتا فرح كرن دوی جواتی دا ما مكتبك نوعية علاقات عامة ما الشفيلي رأى باكر بله ديازده مها حفتاد 2014 دا مكتب العلاقات أمرو نشتن ليس المنطقة قركيلقي ما وقت السروكي مكاتبها مشخورة عينان طبعا حسب نظام الداخلية شفيلي جمرة حق بدين اجتماعها فرح شخورة شيكن ما وقت نارين متيني مشخورة رئيس مكتب العلاقات داني براستي بشتي دمك كلك نيزيك ام براستي ام فاجئين في درير كردستان سوري انه والله مؤتمر كيويل اسطنبول تشيبوي وعدد اشخاصات تقريبا بهجمار 11 شخص بون او اشخاص اعتبار كنن والله او مؤتمر شبيليا وبيد انتخاب كنن سيامن حاجو رئيس شپیله نظام داخلی بله برز فادی ودرت خازم جکهره ماتا تشتکی دن پرسکم کسنین وک ریزان شیخ موس کداوانجی ده شپیلا پیشروجه ده هیا گلو گناه وان کسان چبو کو ناوی وان ورن ده راگیهاندن و دوری شپیلا پیشروج کبن ماوا اوته واتایا کو شپیلا پیشروج رو بویا ده پارچه و کیوا پریار درخستیه تمام كاك عبد وك ريزان شيخ موس براسي شخصيك تاريخية وأز احتراماوي وريزاوي ونضالاوي وكاريوي هندرو دا براسي فترة كدريش از بيرا ماشين مع براسي ام في كاري ونداناكن بس وقت شبيل تنكاري شبيلي ولا تجهندرو درخي نيش دربا ووقت تيارك فيسبوكي تشتري او تصريحين ما دو توضيح درخصتم توضيحك انه بعد مؤتمر اسطنبول 11 شخص تيدا حاضر بون ودون مؤتمر اذا اعلان كرن انه والله شبيل عسكري سري طيب
وقتی از تیارک عسکری چکم و برای من کردستان سوری ده پراندر دبی و مال خرابون دبی او قودا عسکری الویدره چت که ما دوراوی ما چه قودا عسکری وقتی از چکم دبی از ورم حمایتا براکی خوی کرد بکم توضیح دوا مدرخست جبوی کاک سروک مسعود یکی یعنی قیماتید آلیه سروک مسعود ده کرن وقت سروک مسعود جهيريز واحترامي بشتري سيامند حاجه جو بارتيه كرديه انجماني وقت متسولين براستي از بين قضيه كم انه متسولين ام طريق ودين تشكسكي اريكاريا مبكي كاك ما طريق ذاك سروك مسعود جبوي سروك مسعود بنجها اولو ثانيه قضيه كرديه را جهيريز واحترامه ملطي كرد ساغا وكعائلك اصيل كاري قضيه كرد گرن تجارة مهوش بير ناكي چكسكي دجمناتيا كاك مسعود بكي او دجمناتيا قضية كرديت بكي وكاك مسعود انها كاريزمك دولية جهيريز واحتراما دولتي اوروبي ساغا هلك طاقجة دروج هلاتانا فيندا يعني اذ كسيها بناغي ما وقت ما تي كرا آلية سروك مسعودة وبارتية كرديدة براسية تجارة قبول ناكن وبشتي أفكس مفصولا تنظيميا وسياسيا الشبيلة ما توضيح بري أن هذا الخص الرأي العامرة ما أنه أفكس مفصولا شنابي شبيل دهندرو ده شبيلة نادر خنش دربا براستي أم كاريما دهندرو ده بشترى كسل داخل اسطنبول حاضر بون شخصك بوش دربيسية أو شخص جيخو انسحاب كير بوانيرا من متفق بو بشترى أنها سيامد كاريوي عسكري بالفعل مخيب دركت ونرف دركت أنها محاولة إقناع بله برز فادي تدبيجي كو شابيل هيرو تاني أوي هندر سوري كاردكن تاني أو شابيلا لقولي كو مشتفهم كري قالوا هيرو لاوي مشعل تموجي لدرفاي سوري كاردكه وبناوي شابيلا بيشاروج بريارا دوركاتن آن پوشكرنا اندامين شابيلا بيشاروج كي برپرسل بروي برياري تمام تاك عدو أجنبي والله إنه بلا منظمات جدربة نبن كاري جدربة بلا هبي بس يمن أز بيجم إنه ولا شي نابي قيادة شي بارتية كردية تدرخ جدربة وقتها قيادة درخست جدربة لكردستان بأيام درخست جدربة يعني بر منظمات جدربة حاضر ببن تشتري أنها محاولات هنا تشتري إنه ولا قوة عسكري شبيلة فيسبوك يا من حاجو نراس تدركت محاولات كي اقناع جبهه النصره عملياتنا بكي بنادي اخوة انه او اذا كارت كيش بوي مستفيده جبوي تجارتاش درفه وصفقاتها وفات اشتهامي بله باجار دیری که فادی مرعی بر پرس راگی هندنا شپیلا پیش روزا کرد لسوری گالاکس پاس بو بشداریه و بله تماشاوان هجا هنا مسر همان مجاره راوستن والوی دره برز جیان عمر بر پرس راگی هندنا شپیلا پیش روزا کرد لبرلین لگلمه برز جیان تو بخیراتی و بولتنه از نظام هگر تهلواستا فادی معی گهدار کر شپیلا پیش روز هیرو بویا دو پارچه پارچک لهندر پارچک لدروا بر پرسین هندر دبیجن گرانیا شپیلا پیش روز لهندر تنه لدروا او کسانا دوری کاری شپیلا پیش روزن هلواستا و چیه؟ كاك عبدو اشترى واشتماشباني هجارة براستي بجهيم خادنية اشتغالية جو كاك فادي انها دقوت جبرقو اذ نجارة اولا جو مالباتا مش عالتمو براستي ايريشي شبيرت كي وايريشي كارو خباتا وينات كي ام زانن جيب ديروك خويا البيشي اما يدوري چند سالة كي بيتشلو مالباتا مش عالتمو وچند کسی گودانه دورا خوا کفادی و کنارین ایدی وانش خراب کارتین ایریشی هرمانا هبرین اوسکرن و کاری وینات نکرن و تهم باطل بیفکرن و گوتن اولی دزا و دوفرا گوتن جی اوایا عمیلا نظام سوریه ترلی گو جعدا کردی جواکا کردی هربین اوسی ناست که وزانه ببینات قدمان دیا خلافک نقبا زاروکی مشعل دا و برای مشعل دا چه بون في بيركا أنا أبجناقو قلق كارو خبات جعدا كرديرة وجبو ما فهم تي كرد كريان سوري دا هات تنكرن وعمالات جديدة بقولوا نشتكي إنه قلت هما ما تكني إيرو بجبهة النصرة أم الفيدري أبدهي صالح أم ألمانيا أنا
ام رونشنا الفيدري دانو ستاندما بمنظمات دوليه هنا ام بوزارات ردرونن ام كسي ما في مروف ردرونن جو تشتكي جبهه النصره سر ما دانو ستاندما باز باورناكم جو كاكفادي الكركي لغي رونشتيا جبهه النصره زاني مخابرات الماني الفيدري ام زان جبهه النصره سر ليستي تيرورينا يعني جو دروا كرن بلا دروا نوي كشف كرن يعني دروا كي بكن جو نوي خويا كرن بله برز جيان خازم بينات هنكي فكري بمجار تاني دانو ستاندنن لفدرت خازم تشتكي دنج كرامه ناس بكم هشافيلا بيشروج بودو بارشا لغوري واتايا كوتد بيجي يك امال باتا مشعل تمو يك جي آل المانيا بسروكاتيا تا ريزان شيغموس و كاسن دن قالوا ما تفكر كردي كيمي بارشا بونيا ان بيوستيا وين هاب يك ريزيا كردان هيا ثاني كعبد اشترى ديار بكم فشقوا الزمان بدي من اسبيج مشترى ما تخصصوا براستي افاش بنشي نبي وقال لك دام صادن بحيفا كونغريس فيلي هذا اجراندن جبرقو عبد الحميد تمو وعبد العزيز تمو وعبد الرزاق تمو ورستم تمو وفارس تمو يعني مالباتا تمو قال لك اصلا جيت شكر مج وانا رجوت ورن امي كونغريس كي بكن بهبدوره جبوغو ام بي اشتقاقي نخندنا بحركه كردي جبرقو وتقوتينها براستي كعبدو قال لك انشقاق كتيد حركه كردي دوم نافازنا بن سلام جوانا ما هرتش حاضر كر عبد الحميد تمو شروط خداني جو اس فاز بكري كونغر امبن ما جو سر جابا جو فازهم مصاريف اجيب دن ما جو دي سر جابا ما هنا محاضريا خد كرما ام كونغر دار ما اتفاق كرما يعمل سنه عراقي تشيكن يعني ميت تركي تشيكن جو كردستان عراقي خدالبر جبر امكانيات ما براستي ايزاتنا نكارن هذنا الكردستان عراقي بهاي اشتراك كردستان خدالبر ام تشونا تركي ما اسطنبول تشيكر وما واناجي دعوه كر وما قومي خبدن برهاتشتي ام فاجئ جباتك تشيكرنا الويدري وشخورة كسن دانينا ونهاوي ناجي بزمانه خو قوم وانا تعيين كريا يعني الناس سروكي مكتب علاقات ريزان شيخ موس حاضر بو ايجو فينا تاسيس كريو نظام داخلي بيجي في سروكي مكتب علاقات حاضر بيج بريا جود وينا جباكا مزن شيبكي كونغر هذا شيكر ما كاري خوكر ما قوتا ام ما بريارك كونغر دستان ما قوتا ام شري وانا ناكن ما بريارك صم حتى في رجعاني حتى ايرو ما تبيان دجي وانا در نخسن واناج اصلي ده بيان حسب بيان دجي مدر خستن ام كاري خوتن مجوار قوتا هون كاري خوبكن مجنارين متيني رقوتا اقو حتنها كارمندك الجم ما مستسيامان حاجة شغلي زاسيك الويدر القامشلو مجر قوتا كاري خوبكن وخباتا خوبكن وامي كاري خباتا خوبكن وي جعدا كردي زان ببكيج ما كاركي كي خباتنا ام شونا دان صاندي خو بارتي كردي كردستاني ركرن سيامان حاجة الويدر ميدالية بارلمنتا كردستاني ستاندج برياد الصالة جبو كارو خباتا ايجو كري جبو كردستان عراقي ما مستسيامات حاجه دانو ستاندني نادك هنا حتى الجم مكتبه سروكاتيه والجم سروك مسعود والجم كاكني جربان بقولوا نحو جاي بيجن ولا سيامات حاجه ايريشي سروك مسعود كري نرى استا براستي سيامات حاجه دا سر قناه اوا الفيدري السر روشا كردستان السوري اشتغلي وهناك كريتيك نقد كر سر سياستها حكومتها هريمي بشكل كي تبعتي نسر سروكي مسعود بله برز جيان خازم تشتكي دن كرامتا ناس بكم قالوا لغوري ت دبيجي بيناسين بوا ناي كرن جهلا هندروا قالوا غرانيا شافيلا بيشروج لكره لو هندرا ان المانيا براستي هوالي هندرو تب بمرنا ودجباكي دا وي كونغري قوم اسطنبول دا مزاندن الويدري هوالي دربيسي حاضر بون هوالي قامشلو حاضر بون هوالي كوباني حاضر بون وهر دانو ستاندم بهوالي عفرين الجهابون وهوالي اوروبا تب مرنا ايرو كردستان عراق جبريا هيفكي هيبا ازاري دا كونغري خو تشيكرن وكونغري كي ديمقراطي نبتعيني هوالي وانا دينا تعيين كرن دلجين حسو دونا بير ام الكردستاني بون دغوت زنها فالا شبيري ما فادين بيانك ديجي مدر زان بيرجين حس كوري هاتيا رفاندن وتخازي نيزيكي بيديف كي مالباتا تمو تخازن وينا نيزيكي خوبكن جبو جو ضغطيل ما بكن شري ما بكن امزان يرو مستهدف عليه بيدي مارسيل تمو بيجي بيدي بريئه كشنا باغي من ومدو ما فيديو قدر قص بيتشلو دبيرانينا نمر بشعال دا سال 2013 مارسيل بدبي خد بيجي وام فيديو جورد شين بيجي جو ايجو بابي كشتنا بدفي خو بابي مجمل قوتيا بيدينا باوامر الرجيم السوري ما مستسيامات حاجه افتش زوني قوتيا از هي بيتكم جو اف هوالي مني هندرو ابي بري هوالي مبو خدور خصنا كاركي بكن جواكا كرديرا خدمتها ملتي كرد كنا بس ايريشي ما بكن حتى انها تخبات نكر وكان نكر غير التكريمه حكمه جميل كرنا قامشلو وشري متكن تشتكي نكر اما مروجك شري وانا نكري عم دتشنا بارتي كرد بله برز جيان لهندر تي راجيهاندن كو شابيلا بيشاروج نيزيكي ريفابريا خسري دبغلو هالوسطوا والنج ريفابريا خسري رازينا والنج بحيد رازينا والنج ريجيما سوري رازينا والنج ائتلاف سوري ان بگشتي دجبريا سوري رازينا قالوا هالوسطوا تشي ومبكيجن الي رانا
براستی که عبدو کتن دروشه که دگلکی خرابه ملتی سوری بتبعیتی نه بس ملتی کرد تی خاپاندن جگلک هیزه ناب دولتی و نای جهکرن خبات اوینا و کاری اوینا و افتش سر مجی در راست بی و ام زانن بس ما دجمناتی ام تقرا کدیره ناکن ام بیجن پیدی حتی گوج با لیسکی خو نفکری حتی گوشتی خوش دستی رژیم سوری نداره خی ام بواره تکاری ناکن گلک کس هنر کشتین نبانه ده ام بلگه ما هدن و گلک دلت سیمه ده هنر بکی کشتنی مش علت مو کرنا امی بگهنا حتی جو ام جهانه بتحقیقات خلقندیله امی بگه وی انسان ایگو بریاره کشتنا نمر مش علت مو و هر کسی سیویل کردی ما ایل ودر کشتنا احمد بونجو نصر الدین برها کیدن امی وانا بحكمه بدن ام بنا قبولك بس تفجرها كردين ها انجمنا كردي يمشون بوار رونشتن تفجرك گلک ام دبین نزیکی خونه پارتی ایکیتیه پارتی دموکرات کردستان سوریه پارتی دین ایتنا و پیشورونه ام بوانا رتبع نشتم نزیکی وانا او اعتراف مالباتا مشالتم هناك مالباتا ابو هاتيه تسيخو ابي دسر شبيلي تبع دانو صندوق مركر ابو ستم قلنا بانا شريمة تكن واتهامات ما بتكن جبهة النصرة جالي كيف وما سروك مسعود كريا أبديخ يكرم بشقاسي حالتك تخبط الناب وهذا الشيء بي بلكي مالباتا مش حالتم وبخوينا ويدا زانيارة اگر حلال بكي آن حرام نكي چه آلی کوکی او کشتیه لالی کی دنت خواهم مشتاق بپرسم سیامند حاچو دمک بری راگی هانده بو که هنک آلی پشتگیری مدکن با اوایی کی لشگری و ام آمدنه کودا کهون لهندر سوریه شر بکن گلو تو چه کاری رونی بکی لسروی خاله براستی ابنا کنگرد جهات استاندن هیوا دهاده سال 2014 تم کنگرد شکر اف مثلا فرحتی هاتا نقاش کردن ناف حوالی شپیل دت کنگردا ما افريار استاندان صندني بدولة وكا امريكا رهنا وكا المانيا رهنا وكا اتحاد اوروبي رهنا ما سوز جوا خصبو وانا سوز دابو ما في برنامج ايجو ديجن امام معارضه معتدل تدريب بكن ويه كسنا كردجي لشكرنا كردجي وانا برورده بكن سيفيلجي وجكداجي وش حقي باكسي كرد هرن برواني بر ملتي خود بكن برواني وهذه بيدين نتنين ملتي كرد كردستان السوري ايرو هر بارتي كردي وهر كسي كرد خود بينت كاري ملتي خو بپارزش بعفي وينا تكسن كاري بينا منحكي لي بس قالك تغييرات كتنا تيدا بشتي مثلا كوباني بشتي او شر الويدر هاتا هناكي تاجيل كرن لي بس ما نقول يا هزي ما هنا ما قلت امي هول بدن جو ام كاربن ملتي خو بتشك بكن او ملتي خو بهيرن جو او خو بپارزش داعشي وج نظامجي وج هر كسي جو وري وينا بخوازي بوكوجي وما في وينا بس بله برز جيان ببورينا بو كورتنا دمه بر پرسي راگي هاندنا شپيلا پيشروج کو تجبرين لگل مبو گلکس پاس ده اپراسیون که تایبات البجار موصل موفق اسعد اسکندر کوشر شهید حجام کربو هاتا کشتن لگوری زانیارین لبردستان شبابوری لبجار موصل ده اپراسیون که تایبات موفق اسعد اسکندر کوشر شهید حجام کربو هاتا کشتن فروکین جنگی هفیمانی نادولتی بارگاه کاری خستنا دولت اسلامیه ترور داعش دنا و بازار شنگال ده توباران کربو و هفت چکدار نویری خستنه که جوان سکوان هبون هاتن کشتن برپرس راگیهاندن مال بندا یکتی نشتمانی کردستان ینکه لموصل راگیهاند که دو نیسان فروکین جنگی ین هفیمان نادولتی لگوری زانیارین که هیزن پیشمرگین کردستان دابونوان بارگاه که چکدارن داعش هاتبو توباران کرن و به تمامی هاتا ویران کرن به گوتن ناووری ده انجام ده کیمانی هفت چکدارن داعش هاتن کشتن که ده جوان سکوان بون. سروک فرانسی فرانسوا اولاند پیشوازی شانده اگه سربازن پیشمرگین کردستان کرد. لگوری زانیارین داوی کل ناوندا کوه گوتنه را لسر چکدارنا هیزن پیشمرگه لکردستان و شر داعش هاتا کرن. جهه لخوا فرانسا پشتگیری خواه بو پیشمرگیان جنوب تکس کرد. سروک هریما کردستان مسعود بارزانی ده دسپیک لسر روپل خیا فیسبوک دا بحثا شهید حذیفه کرد که برینها ناوی به ترور هاتبو بلاف کرن. هروها بارزانی گفت که من جنیزک و شهید حذیفه ناس دکر و او مروفکی قهرمان و جمرد بو و لسر ویکی از بی دنگ نامینم بلا دل و خوش به لجمن پیشمرگه و شهید خطا کسورم.
ایرو لشامی ارتش آزاد خالی نول نافچین قلمون کنترل کردن و حتی را گهاندن کوچتین داعش در باسی تا خیر مکدبه آگاهی بهتر لسر روشا میدانی لسوری دراپورا بیده. لباكوري گندوار حلب لگند البرج ارتش آزاد آواهی که هزن رژیم ماین کر و آواهی بتواهی هاتا ویران کرن و دا انجام دا پنج لشکرن رژیم هاتن کشتن و بدهان جوان بریندار کتن لآلیه کیدن لدر دورا گند حندرات پفچونن تند نافرا ارتش آزاد و هزن رژیم دا قومین و هاتا دیار کرن که هجمارک جلشکرن رژیم دوان پفچونان دا هاتن کشتن ده همان دمه ده لباجیر لتاخا فردوس فروکین رژیم او دور به برمیل تقینر تو باران کرن و حتی راگیهاندن که کمپوژیه کمزن لور چیبو ده انجام اوی ده نهوالاتین سویل جیانا خوش دستان و بدهان بریندار کتن لگندوار حمایه هین کتیبین شورش ده داخویانیه که دراگیهاندن که اوی دست با اپراسیون رزگار کرنا حمایه بکن هروسا ده دست پیک اوی اپراسیون ده هزن ارتش آزاد بارگهن لشکرن رژیم ین لباجار محرده و گنده بردیج به توپنگراد و موشکن جهنم آرمانج کرن ده همان دمه ده لنافچه حمامیات شرکی دجوار ده نوور حرد و آلیان ده رودا و ده انجام ده هجمارک جلشکرن رژیم هاتن کشتن و هجمارک دم بریندار کتن لگندوار ادل به او ده اپراسیون ارتش الفتح راگیهاند که هزنوی خالک لشکرن رژیمه ده هندری کامپا مصطومه ده بموشکان آرمانج کرن و او بتواهی ویران کرن هروسا هنجه در میدانی دانه دیار کرن که ارتش آزاد بارگهن هزن رژیمه ین لگره مصطومه ین لروجاوای کامپه بچکن گران آرمانج کر و ده انجاماوی ده تانکین رژیمه هاتن تقاندن لآلیه کیدن لباجار اری حجی ارتش آزاد کامپانیا القرمید بموشکن هاونه تو باران کرن بگو انجام وی ورن ناس کرن لشامه لکامپا یرموک هنجالک وانان راگیهاندن کوچتین رخستنا داشه و پشتی پفچونن تن بکتیبه اکناف بیت المقدس را وان تواهی تاخن کامپه وکی تاخن مدارس جوعان و عروبه کنترول کرن لآلیه کیدن لباکوری کامپا یرموک شرد نافرا کتیبین اجناد بیت المقدس و لشکرن رژیم دا قومی هروسا تیزانین کو کتیبین اکناف بیت المقدس بتن لکامپا یرموک لدجی چتین داعش و لشکرن رژیم شردکه لهرما کردستان دیاردای بکارآنینا زاروکان با اوای کی برفره بلاویه هروا هات را گهاندن کل دهو که بهتری 800 زاروکین کرد در جدبستان بردانه و برای خدانه کار هر دم ولگوری نوچگیهان ما کو پنج ری خستن لکامپا دومیزه گه دانا به پرسگری که لیوان نکاری بو کو تشتکی پیشکشی وان زاروکان بکن در راپور رودی ابراهیم دا آگاهی بهتر دهر پفچون و شرکی دل جیهانه زاروک بحرکه مزن جید خواه لو ما دبن قربانیین وان شرا چه ایگو جیانا خوش از دابه آن هاتبه گرتن آن دستریجی لسربوبه آن کار نازدی بار خود که مینا مسعود و احمد گود خوارنگه که ده لکامپا دومیز ده کار دکن و هر یک بویه خودی یک جمالباتا خوره مسعود باوی ویل ولاتکیه و او جا خواه و خوشکن خواه دبن کونه پنابریه دنه احمد جیلور کار دکه و باو لجه کیدن کار دکه بابي من سوري أهلي خود أزالي أهلي خود كم البدا شغل ما هي جار خوهي من وجاب منه ما هي روجي مصروفات من جدين من وأمش خوي بدا شغل أم درم طلبات بين كارن طلبين وصرت عوضان دربانا ماينين زوانا دا دقرن واستني مز بدا شغل بري مانات ننه وزاك قال يا بابي خوانات كم بايم لوليري سليمانية يغستني بيد شغلهم أنا حاليا بابي من سليمانية وجال بيد شغلهم بابي ميدا مايه حتى بريب ديني جايبين پنج ریخستن زاروکا لکامپا دومیز هنه لگوری هن چاف دیران او ریخستن کار وان قلسه لو ما کارکرنا زاروکا دناف پنابران ده پر بویه پربونا کارکرنا زاروکان سینورین دابین کرنا چهارسریه که جلای وان ریخستنان و درباس بویه
تنê ew semînaran û kampanyên têgihandinê ji xwedanê van zarokên karkere li dar dixin. براستي عم حلك جذرين يعني انا بيجن تقديم كم بوان زحمه راستي بس هم بوما محاوله كان كمنظمه اكتد ام دهلن او تسجيل بالفيديو طبعا داس بي كم بوان دغان دار كم مش ضربه بو تسجيل بالفيديو چنا شاطت او حاجه دكني چد فيون مثلا بوان چد خوازم مثلا مهارات ندوان هاي بتنميه دكن بوان راستي هر zarokek di xeyala xwe de ji xwe re tiştek nîşan kiriye. Lê zarokên penaber nîşana wan di nav rûpelên hejariyê de windayî bûye. Ji mafê her zarokekî ye got biçûkaniya xwe de jiyanekê normal bijîn. Lê dema jiyan xelkê tenk dibe û aloz dibe, zarok jî barê zilama ra cênê de. Lewma pêşerojek nediyar li pêş wan heye. Ji Kampa Domîz, Rod İbrahîm, Orient News, Duhok. ده داویه بولتن آمده دوباره کردن سرنجه. لی گندوار کوبانی پفچون و دیتنا 305 ترمین کشتین داعش دیگه گورستانه کردن. شهر پفچون تلته مرو سرکانی دقومه و کشتن سو 7 چرتیان و لشگرین ترک ولاتیه کی کرد لعفرینه لسینور دکجه. لشنگال هفگرتن نامنتوی بارگه داعش آرمانج دکه و لباریس سروک فرانسی شانده که پیشمرگه پیشوازی دکه. بله تماشاوان هجا بولتن عمل بدره بداوی هات هون و دیمن این تنبوره.